Pored hrvatskih zvaničnika na zastavu HOS-a žmuri i tamošnja policija, koja i pored snimaka tvrdi da nisu evidentirali da je zastava razvijena. A po pravilima koje je ranije donela Hrvatska vladina komisija, poklič za dom spremni je protivustavan, sem u posebnim prilikama, koja komemoracija u Jasenovcu nije bila. I upravo je taj poklič razlog zbog kojeg predstavnici Srba i Jevreja nisu prisutni u spomen parku. U Hrvatskoj više ništa nije neočekivano kad se tiče arhivaltacije ustaštva i ustaške ideologije. Ovo je jedan u nizu skandala koji se dešavaju u Hrvatskoj, dakle ne samo na današnji dan, nego tokom čitave godine. Ovo je samo jedan od brojnih dokaza da u Hrvatskoj nema spremnosti da se odbaci zločinačka ustaška ideologija. Ponosni smo što smo nosili na rukavu. A u danu kada je razvijena zastava sa pozdravom za dom spremni, nakon vređanja policije priveden je i prvi čovek ekstremno desničarske stranke Dražen Keleminec, koji nije uspeo da stigne do Jasenovca, gde je sa istomišljenicima planirao da izvede performans. Bojan Dacović, televizija Pink.